And that's what I want to speak to you about this morning. Wala matanga upupo nga Yesu. Yedatu malama matatu iloa. Le lofo Yesu yante dato. Talo inanga leile tua yante ilo falongo. Avere launa le nei taia ma se me resosani yante na ye a tiliai ona e lofa ya Yesu Kristo. Ele se carecia ao Yesu Kristo. It's not a denominational thing, it's not a church thing, it is Jesus' thing. Amen. Lofa ya Yesu. Yang alele tua. Alele tua lau falongo ina nei tau. Amen. Adansa wifu mata. Tunatu ya choe le nei launga ne tu. La matanga o puponga o lo walo. O lo walo Yesu Kristo. Ang le yo le tu le falongo la fana. Ya. Mato falongo ma mato langona ina. Ia mato fo io mato wainga. Wa yeise mea le tua. E tupu io mato lotso mo mato mafo fau. Ina ia tili ai ona mato walo lofa. Ia Kristo Yesu. Le ngato ia ona mato faola. O ia foi le pule io mato wolanga. Paftai le nei tae mato ngofie. Pamanuia lau whanau. Si lo asia I mato le nei tae. Ale lei oe le tuan te mai. Longo I lo upu le Awa le upu le toi foi fua mai. O le a whaia ia mea umai tu sai ma lo fina ngalo. Whalongo longo pia le whalongo le poto. Ana whau o matou whale lungo le papa. Whaftai ia to o ia wanoa. Whai ona matou mauaina foi de nei tai au. E matou whalongo longo ai lo. Ai ule nei launga. Tu mawatu ia to oe le vi inga le whamanu ma le whaftai. It is swafo Yesu. Amene. Amene, amene. Sua melo tusi Mateo. Tusi Mateo lo namatau pelus fumaleono. Il fai punai dimos fumafitu. Fai pulimos fumafitu se oatu il fai pu. E onos fulma de valu.
Nado baba yantu le pana kalafa le apo ya se ye ni me matango fie mai to fangaina mo tatou au tatou yai le nei la langi o faingata fita Nei feita wina le afionga le tua o te manae e whamanatu i ante o le whaingo fie. Le whaingo fie le amatanga o pupo ngā, ma ti ngā, ma mea na o ia Yesu Kiriso. Ai whaftai au i le tua. E manino le upatu spai e le ngata o i o le alo le tua. Au ia fo i o le atali i o le tangata. O alama fita ma whaingata sa o ia te ia. Ai le inga ngana ia i se upu. O le tangata wailoa ulea o na langona ma lona mafau fau ma lona loto. I mea sa o ia te ia. O ngai mamao le vaai I le mea lai mafau ai Yesu ina ia taunu ma ia manuia o loo mafau Yesu ia te oe ma le mafuanga na le ina o ngusai le ngana I se metas Ona sai ai oi ona manatu ina ia taunu le mea lea. Ina ia tātou maua le mea tau le ola e whāwawau. Ona whape ifo leo lo tangata ia tau, oai lavau. Oai lavau tangata salama tangata leanga. Na manatu mai ai o ia. I le temi o whaingata ma puapua ngā ia te ia. Wa o ia le ngata o ia o le alo o le tua o ia foi o le ata li o le tangata. Te iei le ngā tula ia te ia whale tangata e te tau ana whai atu se whaupunga I mea ia te tupu mai. Ai whaftai au I le tua. Wailoa e ia puleo na langona, puleo na mafau, puleo na loto, ona e mamao la na vai. Ina ia tātou maua uma le ola e whawau. Amene. Leanga Ia le tau nu le mea na sawai Yesu. Mai maufua mea tātou te whaia le o langa le nei. Amene. Whaifua ka koloku. Whaifua uma mea no tātou whaia I do tonu o le kalesia. Leanga e whainga tāua leo wa tau nu wha mai Yesu. It is finished. Lewa mau ai e tātou le wha moe moe. Le ai ma se mea tātou te whaia I tu tonu o le kale sia le atua e mai mau. Amene. E maua le taui o ngā ruenga. Aisa. Ono le toi tua Yesu Kiriso. Mai tātou pati mai Yesu nei tau. Lelele. Mātango fie. E a whaina le. O te whaftai atu le tātou e kāre sia mo le aso anafi. Mātango fie, whaftai lau.
Saya tu umala kede mga law ko lo uma ko. Afayo oelang fa be fayo me fa pio ya fa be nga fa pio lo la. But all of you that volunteer, you know, lang ai le se me ke faia ele o tustusia le tua. Amene. E mau hale toui. I tangata malana ngā luenga, malana me whai. Ia makoi wha mangwia le tua, tapo mangwia le tua, kuri loa inga oe mangwia le tua, amene ke moe mangwia le tua, e ke alai mangwia le tua, e te savali mangwia le tua, amene. Ia la dato whaitau watu, whaitau. Ia le upu nai, ia le upu lea, o le pue. Vai le upu nai ei. Le upu nai le fai upu limas fuma ele one limas fuma fitu. O le upu le pue. Ele se upu le lei. Mau kangaka le anga e pue. Amen. All right. Dato fai tau mai iai. Fai tau watasi mai ia. When the pue ya Yesu. Now I want you to underline those. You might. Feita ulang asili, lau tu si upu mato ina. O tangata e fai tofi to le kare sia ayutaya. Lau fai kofi. Kau kia. Aleo la to pu ya Yesu ave la iria e fa msingo ya Yesu ka lofa ya Yesu. Liliu le su ka oi me fa ya ta lofa ya Yesu. Amen. Lenga le mele fa mai I o le fa upu na lima sfuma lima I lunga atu. Fa mai Yesu o ko pua ya ta o peia o stangata fao mea. E peia skanga o e peia skanga fa ia se anga sala o la to pua e fa pe ai Yesu ta lofa ya Yesu. A fenga iai. Femenga ia o ia o pu Yesu. E fai lole me lenga fai pe kelu. Muri mama o mai ai o. Praise the name of Jesus. Amen. Fai limas fuma valu, fai tau mai. Fai tau umala, fai upuna limas fuma valu se o tularva. Ile onos fuma valu, fai tau tasi mai ia. O muli mamao mai pe telu ia te ia. Wo ile maotso le fai tau langa sili. Wo le fale atu o ia. Au to ina, tau pupulenga uma. Wala tau sa ili ni mori mau pi pelo ya Yesu. Ine ila tau fa sioti ya te ia. Aile maua. Fa pe mai. O fai mai le na tangata. O te mawhaia o na le petio le maru o le atua. Now, il fai upo na e ono was fumatasi o lo fa te tau le upo Yesu I lona tino. He's talking about himself, his resurrection. Tolu aso. Amen. Second application on the verses there. E apply I le malu le Yerusalema na fa umatia I temio Roma. Okay. Le ibo ono sfuma lua fai tau tasi mai ia.
Deswafo le tua soifua. O ese Kiriso. Le alo le tua. Fetela ya tu leo Yesu ya teia. Le alava. No foi le tu tamatau le ona le mana. Sau foi o ia iao le langi. O le seia lea la feitau langa siri, o ofu, o whabeane, o puleanga o ia ile. Te te feitau mai feitau wa tasi mai le. Pei puna e ono tu mai fitu. Ona la tau tau fai feangu ai lea i ona fonga. O feangu se si aoi. Se ke whakai kai ngai feangu iris. Amen. Ai whawhtaia. Ai whawhtaia o ia Yesu Kiriso. Ona lona manatu mai ia te oe maa. Na ia on sa iai. Ele i pūlea mai e mea ia. Na si o mia o ia. Lona mawhau ma ona langona. Lona loto. Mena lele iai ni tangata na te iloa pūlea mea ia. Na te iloa pūlea lona si o manga. O awha ngata o awhi talo si o mia i tātou. Aua nei pūlea mai e mea ia o tātou longona mo tātou mawhau. Mo tātou loto. Amen. Mai e ona sai. Papalepale. Wa ai mamao. Langa yele mafuanga leena e ono sa i meia. Mafau i lau whanau. Aole lanta mai lau wa ai e mamao lau wa ai. Pei o le wa ai o Paulo e le kalesia. Amene. O Paulo le tangata ua e wa malia ia e kinga inga ia o le tala lei. Ono le mafau o Paulo ina ia faula ina ai setas. Ina ia manui ai le kalesia. E fa benata tau. E kako ki o sai. Ia mamau le tatou va ai. Mafau ia tatou whanau. Ia manui o latou wolanga. Amen. E pei o le vaai o le alo le tua. Le ngata ui o le alo le tua o ia o le ata lii o le tangata. Ia le li. Le fai upuna i limas fuma fitu. Le upuna i le upu pue. Le fai upuna i limas fuma lima pia upuna Yesu. Wo tau pue ia te au e peia o stangata whao mea. I le vevesi ma le pisa o i le temi lea sa tupu ai le tūlanga lea ia Yesu Kiriso. I leo se mea whaingo fie. Amen. Na ia ono sa.
Na ia vai. Ma mau lana vai. Ona oe ma ui le tau le nei. Amene. E vai la ia oe tangata ia na latou fongo. Tangata ia na manao e fasioti ia Yesu. O tangata faitofi. Lau faitau langa sili, lau tusi upu, lau to ina. O ila to ia tangata faia lotu, tangata iutaia. Amene. E folinga mai I tangata ia, e tali tonu ile tua, aile tali tonu ia ke wiso Yesu. Ele tali tonu o Yesu o ia o le alo le tua. Ele tali tonu o Yesu o ia o le atali o le tangata. Ai tali tonu I le tua. Amene. Leanga iei tali tonunga whapea. E tali tonu I le tua. Ai le tali tonu o Yesu o ia o le alo le tua. O le sesenga ia o tali tonunga. Ia tātou mātā lai. Leanga le manino na whātātia mai le tuspa ia. Pei o le upo Yesu o au lava lea. O au o le atali o le tua. E le ngata o le atali o le tua. O ia o le atali o le tangata. Amene. Ta lātou pue ia te ia. Pei o stangata ngā masala. Pei o stangata whao mea. Amene. Whaftai au I le tua. Whaftai au I le tua. I le inga ngana. I le I songa ngā ioi foi. O le paule mea tātou te ai ai. I le vevesi o le mea sasi o si o mia Yesu. A sai a te ia le mea taure. Tau le file mu. Ko a file mu. I le vevesi, I le vevesi. Anga o se Samoa. O oko ka. Vevesi le mea. Ai man lai o tangata I loa puleo ona longona puleo lona mafaufau puleo lona loto e mau e ia le file mu. O a mea le anga I si o mia o ia. E manu maa tarea. Amene. Le anga I leo whatanga ina e oe mea ia si o mia oe. E puleo oe. Aua nei whatanga oe mea ia si o mia oe. Po alava mea lo si o mia lo tangata. Do not allow those things to take it control you. Ia mau ale ko fire mue va aya oe le tua. Savali luma. Nga lue mo le li. Fai me le lei mo le tua. Amene. Man lei o tangata I loa. Ona pulea lona loto mo lona mafau mo ona longona. Nā te le whatangaina fo'i mea ia si o mia o ia. E nā te pulea lona o langa. Pe marulu. Alu whainga luenga. O le lava, alo e whainga luenga. Mesa. That's right. Lenga e whatanga lo oe mea ia, e si o mia oe, I lo wolanga. Nga le maua o se, siaki a kako. Amen.
Nei loa la uri dia whainga luenga usu le tai au poleare ile de mai poleare le vai u e alu e whainga luenga. Aisa, langa e mau le vai. Ai whaatanga lo oi me ie na te pulea oi whape. Kao le mai o le lakua. Mau foi o le furu e eu. O te whawhitai lava o whawhitai wala o ri dia e whamalosi e whainga luenga. Langa le whainga o fie. Ameni. Maua pere malos. Aua nei whantangai oi. Ia mere si o mia oi. Pola foi i whale tonu mai o hani. Ioi. Aua ngi whale ko ngoi furu walua oi whainga luenga. Kari mamao e mamao le vai. Aua ngi laka mai se vai eses. Ai e mamao. Aftai a jo to ia lo fa malos. Whainga luenga i le tai au, ma le tai au. Ali jun. All right. Poleali vivesi sayai. Yo i manatu fo yo i la tau e tau mawhai. E fasioti yan te ia. Ai whawhai au ia Yesu. Nei loa ia pu lea ono longona. Lona mafu fau malona loto. I le whaiupuna e ono sfulu na lato sa ili ni moli mau pe pelo. Kau kia le mafau fau se tu lo foi. O le mafau fau o la utu si upu. Auto ina. Wala u fai tau langa sili. Mai e dia wale mawase moli mau e. E wha mau ngia i lato me pe pelo ia. Ala uoa kau sa ili mai se moli mau pe pelo. Kumu le mafau fau. Muli leanga o le mafau fau le tangata se tulou. Ameni. E aua ne ngalo ia te tātou o tangata ke usiano. E le aia ma sese le lalolangi e alofa ia te oe. Ameni. Longa o le kangia i o tātou ke usiano le lalolangi. Le lalolangi o tātou whaia se mori mau pe pelo mo tātou o ke usiano. E tātou te sa ili ne mea e whaaleanga ai o tātou molanga. Ma ve ese ai le right al tangata ke usiano. Nele wa tātou papai atua le mele whai le lalolangi. First, they take away prayer from school. E matua tātou te talo tangata ke usiano e fia tangata ke usiano e te talo i le tua. Lātou a ve ese na mea. Lātou whaia mo ni mau pipero e vese ai te talo, whai mo ni mau pipero vese ai, ia aonga tuspa ia i te tonu o aonga. E vai o foi whare ka, ele ua whai fo ili me pipero. Tātou mata ala ki tu langa le iei le larolangi temi nei. O lātou whaia mo ni mau pipero, ina ia whaleanga ai, ma ve ese le right o tangata e tari tonu i le tua. As a Christian, e mena mia ne tātou tūrai mai lunga. And we need to fight for our right. Langai tele me lau langi dia mo ni mo pipelo ai tātou. Lele ua mai ala o Islam o tele sili atu le malosi o le right al Islam i lo tangata ke usiano. Islam i lele e whakanga le me alu e ifo ai i whale whainga ruenga. Ai al ke usiano i lako e whaikalo ang kuspai e makakalo o whasa. Hello?
Onga o Yesu Keriso. It is because of Jesus Christ. Nanga karikongu laulangi le kuai le karikongu ya Yesu o io le alo le tua. Matala oe le Cristiano. Na e wala umai le laulangi me pipelo. Me fa le anga ai tātou. Tangata Cristiano. Peno foi atu o foi fantaele. Eu kulai mai lau me fa me la ko right o I fantaele. Se vai. Hello. Awa na ingalo ya te oi. O oi, o le tangata Cristiano, o e te lia Yesu, e a vea ali mafaona. You need to know who you are. Amen. O oi o tangata Cristiano, o oi o tangata faolaina. Amen. O oi o tangata e te lofa, I le tua e te lofa foi a Yesu Cristo. Tato iai vai temi whaingata. Tele foi a isi me le wa accept it tono lotu. Amen. Ai te rali whai buna e ono suma fitu. Meno lātou wheanu la ia I ona whonga. E le temi e lanta mai, e le temi e la o mai sa wanga I te tonu Amerika nei. O le a lau li tō tele o Cristiano le whalipipui. Ona o Yesu Cristo. How many of you are ready for that? O le amatanga o puaponga Yesu. O le amatanga o le mea tau o le tribulations. Le anga iei mea te tau ono tupu ele I o mai puaponga tele. Amen. Tātou tangata Cristiano ia tātou vava ai mamao. Langa lewa si o mia e tātou. E le lalolangi wa malosi tele sawa le lalolangi. Malosi tele le sawa tele o isi leo. Ulo ia I te tono le lalolangi. E nā te whaalanga ina. Ma ve ese le right o tangata Cristiano. Amene. Peno whai antu la wari iria lau tusi upu. Whai taulanga sili mato ino tangata e tari tonu I le atua. Ai le tari tonu o Yesu o ia o le alo lea o le atua. Le mafuanga le leina seia o lata ofu. Pa mai ua upu le anga Yesu I le atua. Talo, neve temi. Talo tu inatu I le atua. Le ngata o tātou tangata I te tonu o tātou ainga. Tātou whanau. Amen. So soani mai le tua. Ia te tātou. Amen. Pena whai atu e iei puapuanga e o mai e le I o le temi o puapuanga tele. Le amatanga o puapuanga Yesu Keriso. E le whaingo fie. Amen. Le ia o le tātou whaita wina. Amen. Ne whaftai au ia Yesu. Amen. Whaftai ia Yesu.
Ona sa Yesu malana ba ai mamau. Na ia mafau ia te oe. Ina ia tau nu. Amene. Ia manuia. Lau olanga. Manuia. O tātou tangata taitotas. Praise the name of Jesus. Mas tātou pati mo Yesu na kaya. Tātou tatalo pēr mo le tātou presene. Yanga leile tua ia te ia. Tātou tatalo pēr mo nei malo Amerika. Ia tu mau pēr Amerika ilona whawai. Talo mo le kalesia, ia tu mau foi le kalesia. Ia na whawai. Amene. Aua. Leo tātou whatanga meo le laulangi. E tātou te whaia ai lana ngā ruenga. If sosani mai le tua. Mai ianga le lei mai le tua. Pei ona tātou whalongolongo ai le upu i le nei tāo. Praise God. Usu mai tātou pes. Talo mo le tātou pulenga. Talo le mo le sunga taitai ia funga. Fua ina oto ma le atamai e meise le whautauta ma le alofa. Fua le taitai ina le tātou pulenga ia manuia. Ia mamao le vai. Mo tama whanau a Samoa. Praise God.